webale mnonga Sky TV iraka lyabantu kandi buzimazima ni masima mnonga izoba neri wa kabiri nebiro mushanju kandi byabasa kuraba umukwezi kwitu okukwenyini kandi of course ntuba tuyine okuba nutukuletera program yitu yenyini eyo muhinji no mulisa buli rwa kabiri shaishatu necweka nango kutandikana next week niza kubersha ina kunka irizo twajya mutujibaretero kare tubase kurara twagire bitwaganiraho so ntubasima mnonga kushanga kurwo mukasheshe mwatwegitaho negishaha mucyatwegisireho muri Sky TV rakari abantu muryo numurebera kimwe programmes kurwo mukasheshe mbano muri programs nyingi kandi umukiro tubaletera izindi umwezi running once a week konka ubiro bwingi tubantureba tugenda kubahenda hendera kubaletera ibintu bikuba biri important mbwene rizoba nasima mnonga kandi natungo mugisha okubasa okubaletera umuhango program age arikuza kuba naganira nshonge ndio niza kubanjuriraho kace amisho aho rero tutyo tukamanya bitwakubasa nakukolesa na mnonga online yitu eyo muhinji no bulisa Innocent arindi tokasisi ogundi parent doctor no mukugu kandi no muntu atuirumu byo buhinji no bulisa ebintu byamarame myaka tunamureta mu rugo kubanza ntwire na waha tutwire ntwija tuganira umwe nangwa mushanga na Ibo Mixed Farm tuganira akuhinga no kulisa mwene rizoba nagaruka na mushabo gundu mugisha ngwayije abase kutuganira fake agro inputs imbasa kushito murujungu de no muri nyankore ebicupuri ebyemibazi eituru kukolesa okumukatale eituru kuyo mukatale ndikakolesa omuhinji no bulisa ushanga abantu nibetombeita imbaze n'ebicupuri shanga abantu nibetombeita umbazi ngulesire gwayanga gukora konko bwiro bwinjo ushanga umbazi gunango gukora konko iyo gukolise kubi echo tishitarubazo umushanga n'icupuri nacyo wacugura iwa yihe cupuri tuwahamanya so mwe nico najya ngo ndeto mukugu atugambere anshongezo Innocent nanisha bango banzoye yanjure abantu abari kureba Sky TV tuguru umuntu rwo kubanza ninkimanya kuno bakumanya konka banzobe yanjurire then tutandikiraho okay abakutureba abakundwa bitu aba TV aba Sky TV nabakira nyoni nyandakora musiya kandi nyono banyeta ari to Innocent Kasisi nyondi omushoyo y'ubuhinji no burisa kandi kuko umwanjuzi yakigamba n'ibintu bitose ntukora so natungo mushakureba ngo mbanyeta kugiye cyo nabashobora bikwatira nembazi ibyo buhinji kandi tutekateka ngo abahinji ebateganise mnongo mukozesa umwe tiyakora cyenyine cyo barakwenda kugira ngo umwene beta etashikire mutindo kandi n'umwe arwe kube ekire no mutindo konka abahinji umwe ebafera mu mikono umukugikozesa umwe umbaze ngo basakuba murungi kuko shanga wakosa ahishita kwetagisa so umuryo umwabazyo numuzaniza ko tuzakuzaho misho kace tubashoborere wenshi embaze jukaje berahi nimbazi ki nke byona tuzakubwamba program abakira wale munonga Innocent nakwakira program n'abaryo batureba ni manyango n'abantu binja babana be expecting ngo ryo no ija kandi buzimazima n'ikintu cyo muhendo abaryo batureba Sky TV nyokano akagambo mutebekanisa banyeta Edmond Principal Farmer nyondo muhinja atakwata muitaka nkaburijo kandi inshonga zanje nyonto urumura inejo umuhinji no buri satinyi mukayo mbwe Innocent tutakuwenda kusisa bwire witu nani nyenda tutandikira hanshonga akuba erizo wani nyenda abantu bamanye number 1 emibazi eyebicupuri niyeha nerugankahi tukajimanya tuta kandi tugiye hare tuta on top of that abantu abinje mbazi yebicupuri embaze ehurire bagesere ebicupuri abo kugikolesa kubi ndamazima so tuhenda one by one banzo tutandikira imenka abantu abari mu field age omubazi gwe cicupuri no ikiriza bwo gunguruho ninga tuguru iteka baryo mu feridejo tuyikiriza ngo mbazi gwe cicupuri guruho konka ni twaza kukireba umwe tukirebera angonki narshi bucweka buce burgerera hambaze roho bwirubu konka embaze y'ibicupuri eroho kandi amazima government yunegezaho no gwayo kugira ngo yarwanisa abe bicupuri kandi netushabana n'abahingi nabo batiyambe bakwataganise na government bakwataganise na private sector okurwana se bicupuri umutebe kansa program nyowenka Innocent Kasisi
director wa Ibo Mixed Farm. Ibo Mixed Farm era abantu bakumanya heri. Ibo Mixed Farm tushangwa bwizibwera aho rwanya mahembe bwizibwera tuyire tukora tukuyikora ibintu bingi byo kushomesa eminyeto tuyine ebyo buhinge urutoke ente mbuzi ngunangu tugaruka tukuzaza n'imitumba icyo cyo tukora munonga imitumba nkasigamu kuzaza ubutumba bwo mu laboratory ubwo butumba bamwe mbabweta ngo abujya ngo buri yombukebe bingi mbabanza babutina bagera mu konka kabukoze rumurimo abantu bingi kaba kandi hatkano kabargira mutumba yo kura bujya ngo nebe no urura kajunda hatkano bo bakoresa so nka Ibo Mixed Farm chankora kurungi kurangunijo amura mwogu abwo abantu bingi abakutureba na munonga agro input dealers narashaba guze mbazi Ibo Mixed Farm hate bwirobwe izire yabahindukira umwanya murungi go kubashomesezaho okuguza je mbazi hato mu government hariho iteke ryo kwikiriza okuguza mbazi mu Uganda hatu waba no guze mbazi mu Uganda eyo byo buhingi ushime kubene certificate bageta safe use of agrochemicals ejo niyo khanaka drug shop yawe ukaguze mbazi haza abahingi tukira kucibagambira ngo wazagura umuduka yo muntu wena ubanza ukebere ayine mwa certificate eri kumwikiriza guze mbazi abishomere haza abakubishomesa abahingi bona abakuguze mbazi bine kibina cyabona baketa UNADA narishecho kikabe cyayo National Agro Input Dealers echecho nico cyakubenshi na association nico cyakubenshi gita abaguze mbazi mu Uganda yona mwene hati bakakwatagana bakakora iteka ryo kugira ngo bashomese abantu babo haza kuba arakoze bikirizana ngo ministry ya agriculture kandi kurabira mu kitongore cya crop protection aja crop certificate na crop inspection and certification kibe nico cya traininga abo konka examiner bakahereza Makerere University abo kuba niyo institution eyamano mu Uganda ngo ebe niyagumanehereza university kusingayo egumeje kose exam then kuba rakora exam ebahe certificate ejo certificate orukugikurura rukugisayininga no professor cyamanywa ogwe ari Makerere University tarho ndijo kujuma ari mu department ya veterinary agriculture science akwa no crop physiology so hate kibakora bakikiriza ukose bakoragana district mobilizing agro input dealers bakoragana UNADA mobilizing agro input dealers abakombicweka bijo mwe baba trainingira ama district konka kutwagiye kusakushanga twashanga abo kutrainingira ama district abana abantu bamwe babatwireho emyaka barjireka ro mwishomero rube no shanga ba training abantu 100 ushanga hahika abantu 15 hata chika abantu 15 25 abago hona bagumamu maduka nibaguza batine bahandiko so kutwizere twashanga wejo gap ako banka banza ko nka product kuna shomere babanza bagumambante ka team yo kubakugura yo kubashomesa aba agro input dealers no mwe no kubahikaho tukabagaidinga ngukoro tunoti so hataho no nashabire ngugire center nanye ngume training aba agro input dealers namwe no mwako ko kwa kashatu abakundeba n'abaturikiza mukani mureba tukugamba ngo ari umushomo Ibo Mixed Farm gwa agro input dealers tukashomesa abantu actually iki kintu cyo traininga probably kuruga kali kikachitaro akuba okoshanga umuntu nakera azaho ushanga ineduka naguze mbazi uri amanya gukiro kweya konkati kumwatireme ikintu cyo kugira ngo these people have to be trained hata abantu abari mu market abina maduka abinji n'abantu abako barabiro mu training zezo cyayambuka cya farmers to exactly know what is supposed to be done akuba at the end of the day bakabagenda bagura because we have very many farmers abinente zabone bine bihingwa byabo ngati bashomere amusore tusekunka ayinubugiga bwe katashomere ibintu byembaza nata kubicenga in fact n'abantu bijyo kocera kushanga ngo ayine hardware nari naguza umwonyo aguza ubuhunga aguza ki konko madara kuriya ayine mbazi yaki
yebyo buhinzi Side business. ugurabona ka ambushi ugurabona byona biba birumu kuko hati igiteka ari kubartiro bayihaho abantu abo mbenda emibazi yebyo buhingi ugigura umuduka yebyo buhingi haza umuntu araba armu in fact abantu binji haro bakwambaje nyo nshomire nyine masters zanje mu agriculture ne degree yanje nyine kuguze mbazi echo bakwata bakusuba nembazi no bagitwara empere kandi basere ndabagitwira mu insene leta nakasongora ndabajyose to kwikirizwa kuguze mbazi yebyo buhingi utabanze kushoma kose ya agrochemical safe use so akokono te kashoma hata ko nuko tubent kashomisa then aba ministry bateka mu nabazamu betorora bakugendana bakwata abantu akwata nibenda ngo oboyine certificate ejo kandi oboyine na license ekukwikiriza kuguze mbazi mu Uganda haza license wakugitunga oyine kubano tekayo certificate ejo niyo certificate requirement ya safe use hamwe na certificate ya senior 4 bakikiriza konka bari yomba cyo reviewing mbagira ngo umuntu oyine senior 4 washomye senior 4 akubasa ku interpretinga urujungu ruhandikira hamubazi na ikirizwa kuguze mbazi then hati konka inega kakashoma kose ejo ya agrochemical safe use hati tumuhereza terminologies zeze kubaza handikireho tumuhereza za dosages zo kuba mbazandika azetegereza kugira ngo abase kushobora umuhingi uruza kutwara mbazi okugiguza ubwiro bwingi twikiriza ngo umuhingi ogure mbazi umuntu atashomere ibintu by'imbazi oyino kugura mbazi ogarko kataha no bukugubwagbo ukora gukolese bikozo gukolesa kubi nacyo ne chupuri abukuba abwiro bwinji kana no kuko kugihandoringa ngo kutwaza kukigamba mu program eki hate mbazi umuhingi witu kuko wagamba we yaza gure mbazi nibice byashimye kuba nareba ayino kumanya ki ayino kureba ki kandi nangwa aho yagugura tubitwarekere ayino kumanya ki cyenyine aha burungi hati government kuyata hate kije yatandikaho okurabira mu project okurabira mu ministry ya kukacha kana mu department ya crop protection bakataho method bakataho approach yo kushomesa plant doctors haza plant doctors researchinta abaka jonanake yatantuwa pa plant wise aba kabi kurga hivi no mu UK konkato mu Uganda ni turiyomba training plant doctors every day and every time kugira ngo bono bakwereze barahirwara waba watu notwara ekirwire cyawe uwo muhingisa wahagomborera washobora gwa plant doctor utware ikipapa chenyanya kirwire naro runyanya actually zo nyenda focusing na umwana gutabukiri mu ka mwana good no iza kubana tufunire bishane amazimo mwani hataronka kakokwa ako kukira kushangana kazombutaji mbaketa black coffee twig bora no shanga ubutaji bwa yoma ukikakwata twahenda ushanga harimo buhengere harimo bwoko bwingi hati washa tukureba kishane ubwo hati narushanga harwe kinzare cyo hati kinzare hati amababi yago hati jono bageta leafrust hati no twari paperio urtwara ahagombora hariho umuhingisa ugira ati umwana gwanjye gwine kizubu ya mapapanga shagati hati farm doctor na yahitabo mbaketa prescription sheet book ayihamwe rupapura rumwe arwizuza narebi papara ndasharti nare rarwe kinzari harimo bihengere naha biki hateje ndwara akora diagnosis agira ngo ni leafrust hazaneretwa fango hato mubazi oyine kosa fungicide ahandikaho ibakweta ya curative na ya preventive hatangwe mabazi yo kugira ngo neyo kutamba ecyakwasirwa kandi haro neyo kutangira ngo kitakakwatwa hata kuhandikira ngo mwene yashanga ndwara kivamba tuwereka leafrust nagira ngo koziso mbazo curative aguhandika wizina aguteka wagira ngo maybe use metalaxyl izo ni ingredients ahandika then shi umwe nabasa kutera mu bracket uba gura fungus nare mistress nare ya hatu ogenda oyinebara nakwebara hayirwara eje baraho wa ogitwara wa drug shop haza ba drug shop nabagize kwa kurebe baraha yareba ngo je baraha manyumwe yarwo umushaho webyo buhingi urya hagombora ubwiro bwinje abandi nabatinda
ayirukanga bukuba yaba inemu nayi nubwo yaba yatabishomera cyatagira ati abako cyo kubanza kwinterpretinga mbere y'ibiyori ya doctor yahandika natabikingire icya kandi umubazi natiro cyo ngo uguntu ukora nkasamuna na oriya owijane cyandiko na ndo mubazo kubagira bata ngo bamuhandikira nobwo azomuduke ndije higuri no mudijo ahya mpaka haragutungira so ecyecho ministry nche etire kujya ngo mwe ebicupuro bikabura ukati ko kwijana ubandana na sampoto gine umwana gwanje gwinemu ebya yero gwinemu byaki indama babintu gatukura famata aronde cyara akwereze kurango nawe yatunga uriyo ruguza aronde cyara akwereze kurango nawe yatunga. Actually on that point, Innocent, what should a farmer do? Kanchi to muri nyankore umuhingi ashemerere gukora ki kandi ashemerere kwiza umubwire buwa okucyenda henda umuntu nagenda arebe ndwara hafamu abanza jigumera yatandika kwetwitingira kugerwariza kwefuro umurwarisa atekiza yatabuka atabona nukuronda Innocent iwe ko mukugu no muhabura ngo ayize bwire yareba side yo kubanza ninga yareba byamutabuka hati oburungi umuhingi akabe kuyakurebera akabonero ko kubanza haburunja akabe na reportinga nangwa atakagire gura mbazi konko bwiro bwinja abahingi ntubicereza kugira ngo nabo bakosa abahingi batahi babo farmer to farmer kora rendwara terro go wahingire nyanya kare nari morano kumanya nyanya konke nyanya zanje kanindeba narshi umwana gwanje kanindeba habijuma harmu ke biyinzari oba niki urakirebereho hatuwe famu mwako kwa yarakoze isombazi kananka nabasana kwabura nanasajya ebyo bibanzo bishorome mu byirota ubyihemu konka umuhingi ntukabe ntwenda uyu utakagire nagura mbazi utakagire nakuza kuronda ki banzo yebuze no basafutana kirafamura bakozireho muranwa ati ko gumani ginehi hato ubu no bukoko nubugenda buhumbata buzumunda ubu bukoko ubwiro bwingi no basafusha no shanga skills nazayo konka ubukoko bwawe no bureba umwe no shanga ziri mil bags konka ubukoko ugwashanga no ruhumbo rukushartyo wazumurumunda no shanga ubukoko buhamatiro kandi urukoko ururwargaho nubandi ndurwinwa kasisi nakatambura nkashuma hati kandi hati ngecho icyo bibatoreka icyo nekinzari ijyo blister ujyo no shanga habujuma harwa kakajisha ko kureba zizo tuzeta blister kazana nikija kagaraka kazana nguna na amapapa shanga mu to store ujyo ijyo ne fungal infection ne basa mutubasa ugifurizo mbaze ekiri konka hate John Rasta ito abatwarebere kuri ibarkweta ngo nekirenye nekirenye nekira kwata robusta nanka mawara arabeka yunga kokate amine ibakweta nasaranda te kwata robusta so konke kina nyenda kugamba farmer yarebe ndwara twantwenda banze agenda yebuze kandi bwire bwinji yanaza gurumbaze tukabe ntwenda ngo akwata kavera nara kwata akacepe deba twino bucepe bwito bwa minuru water nangwe bare wagatwereza bwa minuru water we mtubantu wenda no abasa kwata ikipapa kitemu akifundikirremu narashaka kuko fundikirremu kugira ngo kwara umbyaka kacupa akara empty nakashara nakafundura ipapa rizinga ritekamo agenda naryo akora hakuza gure mbazi ekitakwendera naratomu kavera kakoma ekitakwendera no kwate kitaji akakitahibega nakakikoma manya ijo kabanda kasharo kukarabe ko yire betajaza naro kakikoma hagari rena kirwa kwa kuba nakikoma gari yakivuga spowazi nakugenda nabunya nahereza abantu kopi no masangwe zendwara omwe ni airborne yes nizitwarwa umuyaga nizitwarwa hangaro nizitwarwa haki just powers zagira hizagu kafuna chance yugarakaza kaza papel erhuri narashaki kore kindi n'urukwato so ko hata abantu wenda sample agisiveje agiretere agitwara mu drug shop hakuza kugura imbaza fama agira ati endwara yanjye neje ukareke kugenda akakugitebya narashati hakija za WhatsApp hakija amasomo ga smart
agitere kishani atere nyuma atere umisho ekishani cyo kirungi hata kirete hakuzagure mbazi agiti ni nyendo mbazo kutambe ndwareje hati ubwo umuntu wabishomere kurungi nakora diagnosis hasimu nakora diagnosis papa ahereza recommendation erikubera nungi y'umuntu ashime kuba nabasa umbaze ubwo aragenda akakoze fama ibyo bimwe kwenda ngo akore nango nabakubamba teresumu muhingisa nari wanotera innocent kandi notera narabasigaze banje abandi nikitwenda otere n'isumu ryo musiri otere nyine ndwara tanagicenga ngire ntaha chuwa kare banzo korokota hoti nari hashature mwen uwo ryo musiri nimbasa kora diagnosis nungi ntere kishani cyakati waheza kashatura unyoreke kiryo munda unyoreke kiryo munda kukato muntu nagenda hikomukamo a weekend arebe ndwara omusiri atambura agenda agarumu weekend azo ahamurumu akibariye mu office bagaka mu yusiya muzeyi haza tukatsindikire mbazi gumwana gurwire ateresu hati doctor umwana gurwire gona mwe gurwire ni ndwara ki ato umuntu kiza kumbuza gukora diagnosis bimurema kuko kubaryo umusiri yateresu no mugira kare cicuwe kitagure harimo bihengere kare rebo inyuma yaryo wagira ubu tumayisa abafama barahari wahihashemeye kuba nayizira yashemeye kuba nasa kucicwa nari nasa kukito mu kavera ata avuge akagarike azahagomborra arondo muhingisa we abimworeke hato muhingisa namukorera diagnosis nari avuge azahakaduka kabaguze mbazi abimworeke hato umuntu nakora diagnosis amuhereza recommendation yo mbazi ogushime kuba ngutambecho konka ko kungambira otibine yero ne basakuretwa ekirisa kibi yero ne basakuretwa abo kuba ne matodo ziryo mwitaka yero ne basakuretwa kugira ngo hinabe na haragata yakitemaho amizina gatamu mweni yero ne basakukoza imeretwe ibintu bingi hati naza kumbaza kuza kutamba yero yamababi umwe yero ne basakuretwa cyacu kuzire munonga mweni n'ibintu bingi konka kunkubona kumbaza kubuza no kireba haba mbapapa gakushaki no kireba aha burikika no kireba burikiti narishine bitebiri ya hansharasharo ya murana mwenu tukora diagnosis ushanga ngo yabayo yenyine so hato umuhingi wanje ikibuzo cyo wabuza wakakora ki amazima antwenda ngo yakuteresumu abari yo musiri tukore diagnosis yaba naza gurumbaza agende na samples zendwara yi tukunda munonga kandi tugamba twuba twegesa aba agro input dealers naraba plant doctors naraba shabo bona tuyino kutukubegesa okukora disposal yebi ya samples baheza kuzukuretera nabo ko tukwenda urundaho samples abo ko hatika tuje ndiyo wambarira abari kungira mabara yabache kunteresumu abana kaje baraje kunteresumu mbenda kukora kukumbukinga aharwa kabiri aharwa akana nani njambarira nyine binkwenda gukora iniza kwija na samples zanje yes binkwenda hati endwara yarkunji kandi tugigaba muri mbara Innocent bo bari munonga reka tuzomu kahumero tombo bude hawa tubaze twatugobora gukabibiri bwa bakama bitu tuganiroho na business no mana yeri very important twargoko tuzagaruka mu second part nyenda tuhereza abantu chance amasomo gitu gigwire bagatere batugambire babuze abo kubeje program twagamba twenka kuriya nibane bibaruma hinimagwina bari no bari batirira kuteresumu uriyo no tureba Sky TV rakari abantu banyeta Edmond Principal Farmer Agent Program omuhinji no muri sanyine Dr Innocent ali nitwe Kasisi oguno muhango ni plant doctor kandi ombintu byo kuhinga ni muhereza asaluting 15 reka turgo mukabo muraka tugaruke twagaruka tuza kubantu yigura amasimo gitu tubaye chance nangwa no kubasa kugere mwabuza kurabera line zitu eza social media tuyikirize tumureho kace tugaruke Sky TV irakari abantu
olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirire yeesigika kyenva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Sanyu lya Kazero tugenda kwevuga ne Kazero lino ly'essanyu ly'omwaka nyabo ssebo. Wanywere Kazero wangula ebirabo. Kebera wansi wakasanikira ky'olaba ky'owangula. Mulimu pikipiki, egaali, enkofiira, t-shirts, ambuleera ne ssente enkalu, emmotoka Toyota Pulimo empya tuku. Just kunywa Kazero. Wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa Kazero kombucha drink ne Kazero dawa tea. Kebera mu kasaanikira ky'osangamu ky'owangula. Musange mu maduuka mu ggwanga lyonna. Just kunywa Kazero. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka. Rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana, music, amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi. Yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka, Zuku Smart Plus aha mitwaro 16, Zuku Classic aha mitwaro 25, Zuku Premium amtware 3.5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Kenenula omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda aloe vera drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigaji. Tuyina Sauda pineapple drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda drink kenenula omubiri. Sky TV irakari abantu. Webale mnonga kandi webale kuba okitwegisireho ejini Sky TV iraka lyabantu olya program omuhinji no mulisa erizoba twakoraho kake akomutano nko kukira kukikora twagireta aho mu studios omwe nkibanche yetagisa mnonga kugira ngo abahango nkaba tanto baleta omwe tubaleta hamugire bimwe ababuza kutkubavuga no kumfamu omwe chance bura kubaho kugira ngo gire cyo wabuzo mukukumbwenu umwe kufuna kire ngira ntika innocent ayijaha tuganiro mu mbeho yitu ya studio konka twigura amasomo gito no gire cyo wabasa kwetegereza turiyo tugamba amibazi yebicipuri hamwe nana umuntu okuyakubasa kolesaje umubazugwe na munongimo abahinji kugira ngo gutaka bicipuri okolesa kubi umubazi nacyo nikibasa kubicipuri ogukolese kubigwange gukora ugire ngo gwayanga gukora kugira ngo ndicipura kumba mbaze ngo gukora biti okakoresa kubi so niyo mbozi impango yituruho innocent ecyo kachiti cyo kubanza twabanza kora barabo mushonga nyingi abantu kubashobora kubana bitambura konkata nanisha bangu tutandikira hanshonga mpango omubazo gwe cipura nuguha omuhinji akagumanyata then later ho ninza kuba nibahereza chance yo kwigura amasimu gitu bakagira cyo babuza ato mubazo gwe cipura nko wagamba guruho ngubasa kubaho kandi no wasa kushanga wagira umubazi gw'icipuri cyo kubanza tubanza turebera hambazi no bacha kwandika expire date ngushaka kuri best wire kumara buta na buti abamwe no basa kuba ekuririho muduka konkosha kugira ngo abamwe bakibona ka chance hija fama principal atakuza kubishomaje kuza kubireba umwe bagusaba kurangura nawe tugwamu berekezo konka umwiteka ndigira kuwa kugire mbazi yone iri expire ko expiring
ukabeyo na nogira undana bari ba supply abo kujibareta ojubaha bagaka bagitwara ejo ne bagitwara mu incinerator nanguna nembaze kufa ekufera umuduka nayo mbe nangu dayegarke bajosi so konka obwiro bwinji nchibasa utabaho oshanga abantu bakosa ubucukucuku dende kindi no mbazi abanyayuganda n'abageze umwe embazi kwe kubogwe sente zamani nashaba abahinji gwakora munonga bakunda umwe nabwe nibazamba gukwata konka government negezaho kureba ngo yabarwanisa so tukiraho kugira ngo mwerinde kugura embazi eyashumurirweho inembaze ko iri mu katare iyo kushanga ngugu bagusumurire hato mushanga umbazi kigiye kidomora cyone nare retemu kuko umuntu agumanaja nakarwe arkwenda ngo agure ya 10 nguza yake 12 nguza yabye 13 ebyo kupome byose tubikwikirizwa mu mateka abamwe kutiyafatariza no bimuka bagishumura bagipakinga ushanga bagiguza nkashukari kwe kubana bagipuma echecho tukikwikirizwa mu mateka hati no bagamba ngo ejejo wanoretesha jiguza baguresha gura ejeri kube pakingiro mu buce hataronka umbaze bakweta endofiro biratano abamwe bakabagiye ta destiny mu foto endofiro no shaka kushanga haraka 25 hari ya favorize mwen gura pack senche akubana hati bazikoroshanga hariho mbazi bamwe bazibeta za ambush za dudu saipa iransa za zihezo no shanga hariho yarta hariho ya furta hariho ne yakota hariho naka mirizi 10 bana bwagura butikunka ebyo kugira ngo unshukiraho umuntu akashuka mbaze ukashanga nanahaci nanka hacibuyi ta abo kuba nashuka tokinaho kushoma kamanya ngo bakabahandikira gukwatsi echa kandi mwerinde embazi yo kuca kuba nerikinga abo kuba mbagiyozamo bagiye korera kampara bagiye korera mbara bagiye korera kuba nanka ministry rakozireho kekora za nanke patrols ushanga neba kwata abakozire mbazi y'ibicupuri harumbara nanka hati ejeme bazi nokira kushanga umukusiringa siringi yonka ne yanga ushanga n'ubwo umuduka n'ubwarkore yangu n'ugurikinga hati ejeme bazi kushanga ne rikinga utakagura aha mwerinde mbazi yo kushanga nabaguriza ku monde ya draw ayi ni ko mu draw ko na pimiroko umjotimpa yo kariya agira taku akakukusa akazu display nje mu maduka mu madara ako abantu bingi nibagiguriza ko na namanyangu hariho umugeze ko wasa kwa nara gushoma shange kuburaburamo nashine bandiko nebe haraba innocent abakubicenga abamo kubicenga so hati yerindo kushangana bagwihoko bagwihe mu muduka no rero kandi kindi jeza bakaka nibaguriza no mu kidroko zimbagmajabe dende kindi jeza kureba ngo bakutera receipt uganda tintera receipt yo mbazi go hagire cyabo manye wagwihe yes nabwe hati ntubantu wenda ngo kunabe nakwandikira barahaye kugira ngo gendo guro mbazi kananka umwana nyenda feedback ukagura kikachi kandi ebe honterere kishani ukinsindikire hata muntu nabanta binja boguze bicupuri koko mushabara sita akor aronde ekikora narayiteze sumu akatabukanje kabeka huiro tinka printingire hata abantu bakuza kubuzabuza bati bargeho hariho amaduka mingi gigwire gendo gure mbaza hara open ureba hariyo gushoma hakibuye ki akwire n'ikindi utwara konke bigo kusikira kununi baka bakuta mugiya ntabwo kusokwa kwishanga ugure umbazi gutangire gutarwa dena handi waguze ro mbazi gwawe gukoze senko kuba kugamba abamwe mbazi nibamanya kugitabura ushanga na tabaramo wachetegeza hatenka hatabantu abakuri abako fuherente na kwatogwente atabaramo guki muntu inwani sanabiha utatabatabura arwe mbaze tari compatible na cause bwe mbaze ndijo kuko abantu binje nagira ngo ka 240 watabura mtu watabura mu widmaster umwatana gufaje munonga iwe ogira ngo wagutabwira kaguhandikaho kakora instructions akajya ngo gukore guti hati ngwetaga iwabo cyo yenda gutaba hata higuri ngwetaga mu gutemwa mizi abwe cyo nondaga ko katabura mu kika kindi cyo mbaze
hata aho noza gukora ubutuwo butakabahoga bwite n'itaka buze no mu kiri cy'abantu barariye hata ibyo residual effect ezahigura umuno konke kinkwenda koreka hata umubaze umwene gufa ahabwo kustowaringwa kwago nibamba jyangu guteka umuduka put in a cool dry place icyo nicyo kitora cyane kiramo cyandikaho kuko bwiro bwingi hata umuntu wa katerera kampe cyo kurebera hansasire uko nyine y'abana binja bineza workshops bambashomera imbo bunyaruguru twina abana bari no kira kushangana naija mbarira gure mbazi azo mu maduka home central agure mbazi ya opposite na hoso manaje azakacheka hati bakoreka turetera yo store agure mbazi hata kiguro mbazi naba naza kugenda na mini bus yakusaka sese hata gwata baguteka mu boxi baguchimito mu engine oko baguteka aho katanda motoka higuru yes baguteka katanda ka motoka no manya emotoka za bushenyi zaza kwijura neba nziza rwe bikone garka shira nkore garka ubwo harho mushana harho mubaza higura guryo haza mwana ekibuki zimbashi iroko yetoro agarka jivuga hakuzakahi nugwe cyunda burukosya gutunga mushana gugona biki umwachi bayahika nkaza rwentu hagwa nenjuru etere kibox cyona kitoba kibyona hati obufucyo bwagambire ngo bukabene nuguzaho hati nabwo kugira guta gurenga wakitegereza aha kuza gukiza katerera ntiwakumanya we umbazi nasa kuba yagura hagukuye gura umurungi aha bo kuba ne motoka ziba kugira ngo zigenere mu mbazi twine zino hekiragiro zino nyombeka yazo uko kuba bazombekere izishime kwanza leta mbazi yojuze orebe ndabo kabini byine box inyuma box ibyo hina hiba ukuba kuteka mu mbazi atrisi baguru guryo mu condition yagwe nunje kuko hati ogogo ine duka katerera ogo ine duka na nkeji side za kitwe hati zagwe mukoma narazi ajine mwizi naza kuteka motoka gwetorore bagwetoroze mu bazaha hati nchibanchisa ngo gwagira umushana gwa higuru gwacenguka ecyo yakube nanda kitiro hati kwakwija gwahika katerera yaguto muduka hati nazaguza we famarije kurga omusirgwe cyanangara nkahi we naza kubana mayengu yaza gurumbaza gugize guta murungi konka gukafa buriyo bagureta gukafera motoka hati kwaraze kwa applying nabono kwa applying umwene bine kora yabahingi inagamba ngo nanda taburemu kasabundi taburemu ka oiro nara taburemu ekindi kika hati kikashanga cyo kintu butobwingi kigwose gufa hati akakoko kariya ka milbag ko hakuza kater umbaze gwafiri kagumanka kureba hati oine acid niyo no kolesa na nayo yonkate kuyambere ushango isire nitaka ijaga kahabona umukikuru wanje uraze gure nyanya kuziteka umwazi yo akwa naza kuba yatunga umbazi harimo umubazi bw'ubutuwa hatebe byona tushanga birya hamubazi kuko hati ushanga umuntu naje ati akwaturwe kinega wakaterera uwamuguzo mbazi muyamuguze bicupuri nano wakaterera akwaturwe kinega ahiyaguhire kuno yakaceka ngo bamuguze bicupuri no wakaceka umwe batongana ajya ati shana sapura yogu nawa business muremere kuko shangangu process ejo mahando umuhine ecipura kigerira kuko haro abageze ko nagamba abo kubyeta bataburra naro kubana amanyango mbaze go expiringire ushanga nabihindura ushanga na korukwa mu science zabo ushanga ecipura kuko government rero negezaho kandi kwenda ngo ekose bafama abahingi tube nito twagira reportingira gweme bazi yari yuwashanga icyo cipuri kigendo kitwara umuhingi sagombora uwagombora binorsa kora kwatagarana na enforcement zibine bona kureba ngo umuntu uguno basa kumukwata kurya yaheza baza kukipuruvinga ngo n'icipuri kukate kizubu akwa kizere kizose nkibaho umusupervision ushanga umuntu umugira tarakwire receipt tarakwire ki hato kija toine nabwino ukije konka duka kariyeji hazo wabunguruze ndoshaka no wakaryo mukazi muzo muduka yakandi torushua konka naha akwa nibyo bicupa kabishoma
reka twakira amasimu rutere ba Sky TV rakarya abantu mwehare okugura embaza y'imwabanda ebya ubundi bwaha ibyo bicupa bikabihandikiraho mukabireba nekibimunonga cyenda wagura umubazi number 1 bakugambira fona receipt number 2 manyahi wagugura so ebi bintu byo kugira ngo gende no guragura ningo bande abireke kandi oyino kuboyine na guidance nyo actually nkabe ninkunda kugira ngo umuntu atunge guidance ya either ni extension officer bana agriculture officer oba ni doctor nkiwe wa plant doctor atakagire kugura mibazi yes oyizo wa innocent omujyote nanisha ba innocent omwana ugwanje ndebire gwatandika kugira ubuntu rwayere nyuma harimo nko ruhumbuhumbu hati ngende ngure mubazi ki konka kucero kiruko kagura okeza gukoresha kanga kora hata ukabona kuzo wa innocent nabari ko muntu obare to musiyeta bakabura kugambira sini ya doctor hati bakareba umuntu omwisyo gwahwamo hati bakaleta doctor nabata kine cyo gukora ki hata no cyo gukora esimuzitu zya screen aho yeno basa okututera ogire cyo wabuza Dr. Witu aliyo mu studios kandi agire cyo yakugarukamo abo kuba ebe bintu tikwena ngo tubiyagambire tweka ni moko ni mangu hine bibanyigire kandi kikunyigire wabano basa kushituletera tukahurira shonga yawe aho nkiba cyatuyamba munonga kandi tukabasa kumanya no ho watera nana enshonga iyo kubano etaga kubuza control room to atwina amasumu muganyigure gagatakizere innocent abe nayo ngira kutuhenda hendere enshonga emebazeji twareba omuntu ko yakubasa kwetwaza ahashaha yo kugura mubazi agurata gurenka yagurata konka hari henshonga nizo innocent omuhinji tayine chance yo kureba omuhinji agriculture officers extension officers ba government nangwa nababulijo bona no bakoba NGOs naki nabo okubareba kubuzire tu nukuche hato shago guki omuhinji yayewaho yatandika gukora ebyeyi tindi kumanya koko ni nchirizana niwe yes hello yes hello ndakabandize Samuel gukora kabandize Samuel warwo buhura Samuel yo muhingi w'umwani yes Samuel yes omwana gwanje omwana gwanje nugupita kimako kesa ngurwire mwana gutita wata kunyamba abene ndwara amapapa ngoga kutaga amafunya amapapa ngarwara omwana ko nkabudyaro kwa mwenda kale webale munongo mwa Samuel kabandize tufune ndizalo hello yes sebo Sky Blue Sky TV wasibota wateraka iwanobuza ki nani natera kashanga mana nimbuza mbazigo ikuri mbakwetoha bageta kole kutugawe hetani wano enda kubuza ki mukama wanje kolebo nagenda kubuza ombazo kala grombazo alfa pombalala kakwalo mtebaji zona utakalingo ya okakolesa gwayanga kukora karungo ya gwayanga kukora zone tezashi ya zona nibagweta okabanza wabuza muhingisa ningo okamaragagura alfa ubwo no gwenda kala jayo mduka na binyo mushawo mbagweta alfa po ubwo no gwende webale munonga kale sebo kade chidi yimbuza tukugeze drama nitaye tukanje bishi yo mutomo kugeze drama ebiki nibarabahi ebikuri atugambe nibarabahi kale sebo kale tukugeze binja okay webale kale sebo
Hello? Hello, sir. Sebo. Hello? Wasibota. Hello? Nkurikirize gamba. Esu irahale na screen yawe waza kuteresimu then turizane kurungi. Hello. Okay. Ninjirabo. Yes. Abamwe kababe nibize. Oguyagira ngo nugutita. Yagira ngo omwana gwe nugutita. Okay, kigambo cyo nyankoro mwe kiguma konka ekinkumanya ariho omwani na munonga gwagukira umusiya. Ariho nabika by'umwani ebikukira kubana biti ngobwiro bwo mushana no shanga papa obwo kubanza bwagira buti hari ubukutita bwayihinya hari ubukutita ukashanga omunda harimo ubusisi harimo notukoko ubusisi n'ubutambura n'ubugaraka n'ubutambura hati bwa kwata amapapa amababi amasiya na munonga hariho ubukoko bakweta afidizi Ezizi bizwa kweta sucking insects aphids mealbugs scares ezo zakwataho amapapa ngayikora gati hazo umuntu umwe buzayo so echecho nchira kureto kandi ari okushanga arwe kika nomanya omwani arho twine lines hihi 10 ABCD what 10 arho ekika kimwe cyo kushanga nchira kutina munongo mushana cyagira kikonka obubwiro bwingi kukuba umushana gwenda kwa ureba hayoma mapapa geruka kagayoma kandi hakigwenjura gakira gagaruka kunka okutita okuyana agamba obwiro bwinji no kushira kubankureto otukoko tunagamba tubakweta sucking insects akakolesa mbazi hate kinku basa kumuhabaraho ni nyenda agama papa agakwata gakuburre kwara akuburre yashanga harimo ekikacho tukoko amanyengo hatejo infection neyo bukoko nekindi agakarebe umukiti na yareba hariho sign yo busisi n'ubutemba n'ubugaraka n'ubutemba n'ubugaraka abe namanyango harimo ebikabyo bukoko bebe nagamba sucking insects hazabyo bwe n'ubana burgamu nkamizi agukukira kubana ngasikiriza ubusisi kuyija kuriyamo haza ubusisi mugaraka buyamba okutambuza amahoro go bukoko bugatwara umuto gundi so hatu embazi yokozesa natyo kosa embazi ejo nangu ne ntujira ujeta ngo nembazi yesentenji je sentenji nare yo kubandiza za dudu saipa saiperansa nangu abamwemwe ko kufuhira bwire bwingi byayanga no sakose za rocket ezezo za striker konko jimbaze yese itugamba amwe ibaye beta za ambush akwa abantu bingi mijana jate nyanda ambush tekiro konka hariho za dudu saipa za saiperansa azezo ezo nozo zikora hatanka ambush nema bazi erikuita obukoko bwe kwataho konka hariho obukoko bw'amana bubamba tuwereka mealbugs scares zezo umwe zende mbaze systemic kugira ngo guza hachiti guze no murjuma gutahira cyo mumunda ekirarye cyanci nuniriza kiguri bone kuka humbazo kugira ngo gwakwata akakoko wafuhira gakwata nakafu hatejo ni yema baze kwasa kwita ututukoko tubagamba utukuretera amapapa gafunyafujara so niko kutita then konka ninza kuhereza esimu yanjye tweza umwami Samu ajatere ariyo musiri umwe ninza kumugambira nakaraki yakakoko akara kureba umwe tube tumanye ngo nakakoko kikacyananka mwene kenda mbazi guti umwe hato kutita okuyagamba ntubasa kushanga turiyo turagurira kitari cyo so then nugo wakashagama mwamikore ngo nibirabaye wecho yakigamba yagira ngo akajambara ya grombazi gwa yagufuye rente za ngo yagumane mureba so ebyo nikibaho kandi umuntu wasa kushanga ngo classe yabire nafuyiriza atakagire mu alphapo classe no sakushanga yabe nafuyire akagurombazi ugwa classe ejo yenyine tinkwenda kubuza munonge byenyamishwa kandi turiyo tugamba turiyo twendera kushaka program ndende kikazawe kwenda koreka umwami korebu aho kandi tukabe tushaba ngo koseho umushaho we gombara yite yakashaga mara umushaho murungi wa veterinary akugambira tatu ubwo kukosa residue deep mwene kandi hatu waza gure kikindi
kikuyambe kugira ngo uyitenguha wagiretera omubazo w'umukambo gwasa kwita dene kindi kuko twagamba umwami nakorebo umuntu wasa kushanga kuwaguzire wagutaha kapiki narisho wagwetoroza ansasire kugira ngo nimbasa kukigamba nti abamwe bafamane bagure mbazi aguteka omucishaho cye akirgo mu taxi agukoma hapiki dene yashika kuko muhanda umusenta bwabo picha giparking hara mu ndeke tinarshi azamu hariho bakubamba fundure bicupe bihanga azakitehurize azakitehurize atushanga mbazi nabwo gwafa ariyakitehurize ushanga gwafa izobere ariyakayembe gwafa izoba ncyakari yaza kufuyira ushanga kutakikora konka yabuze bicupuri mbraba najya ngo umwe haba abagezi bakore mbazi yabo bagikura nakashagamba bagira bata abo kwa naza kubwa n'abantu abatakuza kuza kubishoma munonga abatakuza kubuza munonga umwe asa kutunjiraho mu gishabuguzi konka government riyo nekora echamani tongore nibinge kugendana bikebera kandi ntubashaba hije kitongore ni ubane cya nikiha ngo kiryo nkikebera mureke kushereka aba bariyo mbaguze mbazi mubagira ngo areba yakinga ukonka yashtora abo bakwijana banaka bare motoka yemera hariya akinge duka agenda hazaba abataka baho bona bamuhicereza bamureba ngo bariyo mbaza kumukebera ngo yagenda tumugamba akiguraho bakakebera bakareba mbazi shero mu Innocent ibiyona katwenderesho twine bintu binjya kuba twakuvuga abantu etago bwire oburengeseriza time yitu yahoye tereze ebigambo byabo byamuheru then obahereze ne namba isumu Innocent zakongera uzagaraka ninkureka namazima abakutureba kuko bagamba bwire bwa buke twabenti byongera kubigamba konka ninyenda kuba isumu yanjye erizuro mushanju 2 5 3 01 zuro mushanju 2 5 3 01 haza wenda nogaruko gikora zuro mushanju 2 nabwo okikora 5 01 byo niyo sumu yo akwasa kumpikiraho no akwasa kure kunka abahingi batahibanje nyondo yo muhingi nobu ndabe nakoze bagambire famu yawe herera ibo music farm ntibera bwizubwera uno hetera bwizubwera ibyapa biriho bingi ibo okikarwanya mu mari w'icyapa ibo mpaka ahafamu yiterurwanya mahembe itwe ntukunda okwekwatiramu nyoni ngira ngo abahingi mureke kutuma wano gure mbazi gendo ye gurro mbazi ugure mu duka yo kumanya bakwera siti kandi urebe duka ngo ineho icyapa umanye ngo neji bakwera siti kandi urebe ngo mbazi wakumaje wagusiya ananka kandi ugube gwine store hanungi otagubiko mu kiyungu mureke gubiko mu musiri akwa abantu bingi bakwate mbazi bagire ko mu musiri eterwa mushana eterwa yenjura agumanaze kufuhirira mure mwagibikaje abamwe ntubagira ngo mugure boxi ukore boxi yawe y'ikiti ebicupa byona ebyembazo mu bitom boxi osibeho ne kufuru n'ekishumuzo kibika kwa abantu basa kweyita bakoso mbazogu so ebibyona byo twenda kandi kindi rebeka ngo waza koso mbazo banza oyebuzo muhingisa akwa na kimanya yakibuza kugira ngo abahingiza mu kabatakurebwa namazima ko nkabahingisa government kabatwereza hate kabongera na za piki konko buzubu burho bambe demand terho tumuko bakoze samunonga mubaronde bardadant tumuti bakubareba tumukubaronda kandi bagarika bekwasa abahingiza tubakurebeka bazagombora yiturwa henjara ata kandi nabwe natina kugenda natera kodi umwe kuri we mu rwarizi bize kwareba kigobere byo buhinyi nabwo we bare kwija we rero kusitaya irakire kaba gace mubanyize shabe bampesha yibira kwe program na yifukire cyo eshahe mwe nakire kake muno so mbwe nanisha bangu mutsasiri zoberi aho twatwahikana ha Innocent we bare munonga abantu barukwenda Innocent ari nito kasisi no mushanga ibo mixed farm hari yo muri rwanya mahembe ni waika wa gombora rono lebyapa kutoro wa ibo no muhinji murunji munonga ni famu rugogoma waika uko no mutayira no gire bwayega umuka yega no kwinga no kulisa no muganda nibajyango itinchira kubajyango mushija ntataganda umukano wakamutahiwe nobanyita Edmond Principal Farmer yo muhinji atakwata mu itakaburi rwa kabiri shaha 3 actually kutandikana next week into kubantu tandika shahina kwikashaha ina necicweka 30 minutes tuza kubantu bengiza isabiter kwija mukama bandindire kandi nkira kubagira nti we have to keep African hopes alive. Sky
iraka ly'abantu.